Lapa, masan tusok tamakay na ngayon ite. Council of Higher Secondary Education Manipurin to compose from lani team that na result kung dota pass percentage from gupla sa gila point listing. Council of Higher Secondary Education Manipurin to compose from lani team that na result kung dota pass percentage from gupla sa gila point listing. Cabinet a ki hausla ana ki chai ting le thangal kai thanga thei ki zuna dukan homon ki zan lai khat a ki chunding a hi tia mahut minister TH Shyam Kumar in say kumsang ni somle sagile somle get sungin thing noi kader zale ngale mancha tampi akimando etia Inspector General of Police Clay Khong Sai in say ni somle sagile somle get sungin thing noi kader zale ngale mancha tampi akimando etia Inspector General of Police Clay Khong Sai in say Lapa tunila tuso hin ngaya hin bezau se na bonon chibay tuso hin simding a boy Kim Singson tun tuso atlingin anangay tau hite Council of Higher Secondary Education Manipurin tu ni chun posom lani exam ahin phung dotan tu kuma pass percentage hi somgup lesa gila point li tlingin ahi top 10 sungin government school ho akon simlai ni zong apang thlone hichi thu hi Education Minister TH Radhesyamin tuni Council of Higher Secondary Education Manipur office apon do ahin hichi achun Education Commissioner Suman Singh Education Director H Kiran Kumar Council Chairman L Mahendra le Secretary Dr M Bidyasagar ho zong apang ovin ahi simlai sang somni le sagile get to kum them vet na in apang ovin hichila achun sang som le get zagup le som ni le khat hon pa chan na ne ovin ahi ahin la ning kuma sang into kum pass percentage ahi so in ahi top 10 sunga hungpang simlai ho la a ko hi Enlighten Knowledge Higher Secondary School sangak pham akon ahi ovin arts stream a top 3 position zong hichi school simlai ho mama ahi ove NB Mola in first position alan Takhel Changba Sunena in second position alan chule Tengkhom Gunchen in third position alan ahi CC Higher Secondary akon simlai SH Obed Karam Sebowin pachan na amun 7 position in apangin ahi Commerce stream achun Don Bosco Higher Secondary School Maram akon Sagar Acharya in first position amun SDJM Higher Secondary School Pauna Bazar akon Thokchom Singhazit in second position alan chule SDJM Higher Secondary School akon Kennedy Moirang Themle Temple of Learning akon Athathoi Tak Yeljam Ten in third position in Khom Thlonin ahi Science stream achun Comet School Changangya akon Serena Kaisham in first position alan Brilliant School Imphal akon Lucky San Ningthaujam le MECI Explorer Academy Changangay Ucheko nakon Tensunbam Goldi Tenichu second position in Khom Thlonin chule Millennium Institute of Science Sagol Banakon Huidrom Ronald le MECI Explorer Academy akon Yumnan Debjit Tenichu third position in Khom Thlonin ahi ningkum asanga pass percentage atlom wangin tukum simlai 80% chunglam a hung atam zo 18 Minister TH Radheshyam chun aseye ningkum chun simlai zanila som get le khat hon distinction amu ovin tu kumin wang simlai zalile som gop le sagi athing ovetin zong asei ket e Saatnya masing se handakna yam hebo mama ni sahida only 281 adu handaki sahida ni 467 little less than double almost over performance yam jano kawi aduga handak mayam education no hoya yawi ba simi class 12 bi parihasi turning point ne kami bagi masih mayam support ko ga ba ni kana to kan hamna ba ko na kan hamna ba bagi so ko mo ba ko ni kan apai kai ga so yaw bi le bagi hai bi ni ga
what were our strengths when we conducted exams, what were our weaknesses. Akun school wrong example of how can we do better next time? I begin Posom lani team vet na chu boinale alam lawa ki bol ima chapang lovin anaki bol chayetin Council of Higher Secondary Education Manipura Secretary Dr. M. Vidyasagar chun aseye mi pite vaichat gen theina ho gel ho anazala lekha textbook hoi ta ho aman hloma mu theina dinga na to ho jong aki bol chai tai ati tunia ki hongdo website jong hi gampa ma sim lai hon ha ta aphat chum pi deu a hi tin jong asebe Tanggal kai hanga ki society ki zo na dukan ho chu mun ki zen lai khat a ki chon do ading a hitin mahut minister TH Shyam Kumar chun aseye hechi ki thulu na hi JCILPS representative photo tuni ama residential quarter ki ho to na akine zawa ki la a hitin jong aseye hechi chungchang thu hi thakhat vet phot na lai dingin asei kit e chule thakhat sunga cabinet meeting a hechi thu a ki ho na jong ki nei ding a hitin jong asei kit in a he alam asal tadi lagi, alam asal besi, kucing kita lagi nanti, anu bukan mesti lapar kita lagi nanti, mama kita lagi, bapak kulit disease kuman, ama sang, nanti bapak nanti kita aku nak, orang mesti mesti kalau bapak, kami itu bapak kan, padahal lalu nak building by logi, kalau lagi benda tini orang kami amsi, sab city mana macam apa, 27 albalopin body manipulate, si kami amsi sab balong sebab kan, ada problem kau ngaji tuai ibat, tangkai nabi ibat so kami amsi, si problem si kau tuai na i, tamzik, yang nara minang segi Polisi tu kau paning kau macam paning dia kau kimi angkat ni. Adik ada pami mi macam kau kimi angkat ni. Soalnya tu, without any condition lu thadu kau ni. Bherodan Maxwell Hindi Primary and High School Bangto ikan thamai goi asu tanzin City Police hon hiche school la headmistress Sunita Anaman Uvin ahe. Hiche mai goi chu thai ki zu na dukan ho kimat chan khat zong ahe. Het thai khat chu hiche document ki su chet nei lo thai zo hon Hitimun adatha diwa JCILPS students wungin ni khuthom masanga het sana anane masat ahitai het sana ane zo uwa document ki su jet nei lawhon hitimun athai azu te na alai zi uwa adukanu aphet pi u ahi ISTV intulut amu dung zuyin hitini kho dukan ho ki phet penchun mai goi ki su tanzi in police personnel ni akitong khatlonin ahi thilsu ho zi in thangal bazara CRPF personnel tampi aveng bit dingin agi koitai Minta thai khat chu headmistress Sunita la simlai hon ni kho phabet masang chun school maya thai ki zo ho mun chom choma chon do adingin ha ta in anono ovin ahe DIPR in Munchom Choma press conference abozing to kitlonin tuni zong chun khat anaki bol kit in hichi achun IGP Clay Khongsain kumsang ni som le sagila kumsang ni som le get sungin thingnoi kiloi khom na keder za sagila nga le mancha tampi zong akimando 18 aseye press conference achun DIG range khat K Jayantale CID Special Branch SP Kabib Teni zong apanglonin ahe kumsang ni som le sagi sungchun thingnoi keder zangale som get lagup akimanin som le get akikapli 18 IGP Clay Khongsai chun asei kit e hand grenade som li IED som le get mei chang ki kap lo lai zangale ko le rangka lak som ni le thumjong akimando e ati ahlom penin NSLFIR case sang li zani le som thumin mi som ngale ko register ki bulletin zong asei kit e tu kum tul bol ni sima ki pat thlatum ni sim som la nga sungin hand grenade som la ko IED nga bomb khat mine ni le metal zali le som get la ko akimando in chule FIR case sang le zakhat le som ko le khat case zong zi lut in awme ati case zasagi le som get la thum akisu mangin charge sheet zale som sagile ko zong submit akibole ati adang dang ti chu kanja heroin SP tablet WY tablet le khamna thei za chom chom tampi zong akimando 18 asai kin ahe the basic infrastructure adana adu the matter government as the behind the police station ma hang ma no to have the all these are meant to reach to the most interior places where we are able to extend the law of the land. Aduna, I think one at a time will have to go so that the law is respected and those who are not supposed to do such things, whether it's IM or any other, we will be able to control them.
thuso mi ho to ki haulim na anei sungchun IGP Zone 1 Clay Khong Sayin police station ti in gari ni aki koyin chule ngai chat na chana adang dang zong ki mangcha ding a hitin a seikit e ahin gari ning thin lauzi in ha sat na le boina sangta ta zong aki tu zi e ati maintenance fund thla samzi in gari sim phat lau zong tam ta au me ati chule gari glass vom sa ho zong ki vechil jing ding VIP hi zong le koi tabang gari glass voma to dia lom lo ho zong phal na ki pe loading a hitin zong a seibe SP tablets kumbasin head ayame, but more than SP tablet was quite a young is the WY. And then the WY is such a small one. So perhaps lucrative or more than the manner in which the smuggling is going on. I want to hello, this is our society needs to be very, very careful on this. Zanhi chun Manipur Press Club at Thado Simlai Civil Services IIT JEE le NEET exam atya ki got na nei ho dingin scholarship phondo na kin gon anaki mangin a he chikin gon chu ALS IAS Coaching Institute le Thado Students Association in agon thon ahin Education Minister TH Radheshyam Social Welfare Minister Nemcha Kip Gen le Chief Secretary Dr. J. Suresh Babu ho chu salut ta kau an hiuve Simlai ho dia hitabang scholarship program ki gong ho hi thil phata ahin hitabang chanvo ho hi Simlai hon aman sa lau divin aphaitin Minister Radheshyam in aholim na achun aseye RNTSP Contractual Workers Welfare Union General Secretary T. Lenindro Mangangin Manipur Press Club athuso mi hot aki haulim na India government in ahunglung ding kumsang ni som ni langa masanga India akipat TB na nasumang dia to ogon anay wangin Manipura din wang state TB officer lawle kilot 13 aseye staff hon tlatun ni sim som ni akipat kiphin na abol uhi kumni thalo % nga a akikal sa lauze district staff ho le contract staff ho thalilang lo kipi lauze Health Mission Manipurin staff tha athen be ho to phatman ki pe lauzi hoi ahi ati union in ngi an anai ho ana to a don but na akimu laule ki phin na khau ta ki bolding ahi tin General Secretary T Lenindro Mangang chun asebe Imphal East District Uyumpok Gram Panchayat Hopsunga Wakhong Purum Pangal Tabi area a zanhi ni thla anidan ni donat Huila go ki thozi chun chen na in somli tabang asi in ahi Uyumpok Upper Primary School chunglang CSC zong huin asep mangin ahin la wang phat ta in koi man thi na wang ana to poy Avelin thumakai anangai ket no hite Council of Higher Secondary Education Manipurin tu kumpolsom leni thim vet na result phong do ta pass percentage som gup sagi le point li thing Cabinet a ki hautla ana ki chaiting le thangal kai thanga thei ki zo na dukan ho mun ki jan lai khat a ki chon ding a hitia mahut Minister TH Shyam Kumar in say Thei ki zo na dukan ho ki ngap dat na mai goi asu tanzia City Police hon Bhairodan Maxwell Hindi School headmistress nu anamanu Kumsang ni som le sagila kumsang ni som le get sungin thingnoi kadar za sagila ngale mancha tampi akimando edia Inspector General of Police Clay Khong Sayin say Tuni kha ading thuso hi chan hin ki chaitan thuso hin ngai zo se na bonan mangpha